Eh, Minjhani? Nhlekani ri perile swego mi ni wacha hi nkarhi muni. Vito ni rivala ni Jonathan Ngomane. Na swi twa vunanga bya beef se byi nghene fexenini ngopfungopfu ka vunanga bya Xitsonga. So namuntlha ni rhandza ku va ni tlhantlhatlhantlha matumbulukelo ya beef na lomu yi pfaka kona, like origin ya beef, ku beef i yini. So hi ku komisa, beef i risimu leri u ri tsalaka kumbe u ri qambhaka hi xikongomelo xo lava ku rhuketela wun'wani kumbe ku nyenyemuka wun'wani. Risimu leri laha ri tumbulukeke kona ri tumbuluke ematikweni ya USA. Loko ri tumbuluka a va nga ri vitani ku i beef, a swi vitaniwa ku i diss, DISS, leswi ku nga nkomiso wa rito disrespect, leswi primary purpose ya swona a ku ri ku beef-a munhu loyi u holovaka na yena kumbe to attack somebody verbally, eka u tirhisa lyrical content. History ya beef kumbe matimu ya beef, beef yi sungule ku va kona hi lembe ra 1962 exikarhi ka Joe Tex na Paul na James Brown. Loko beef leyi yi ta humelela, Joe Tex a ri ku hambaneni na nsati wa yena loyi ingaku a ri na vugangu na James Brown, loyi a va yimbelela swin'we a va ri vanakulori vo tiya. So loko a karhi a hambana na yena, u nghena a studio a ya tlamba risimu a ri kongomisa ka James Brown, a ri thya vito ra keep her. Ivi na James Brown na yena a ya nghena a studio a tsala risimu a ri thya vito ra how do you feel. Hi leswi beef yi tisaka xiswona. Wa swi twa na le Xitsongeni tinqambi tin'wani twa ti ku nsati wa wena ni n'wi endle yini, n'wana wa nqambi yo karhi i n'wana wa mina. Se swi tiveni namuntlha ku va ku bifaniwa, swin'wana ku va ku ri ntiyiso, swin'wana ku va ku nga ri ntiyiso. Hi laha beef yi tumbulukeke kona guys. Hi lembe ra 1971 Paul McCartney u bifane na Lennox kumbe Lennons wa ntlawa wa The Beatles. Bona lava a va lwela ku wun'wana a fila ku i better than wun'wana. A ntiyiseni guys, mo ni switlhantlha ka music ku hava la nga ncwembu ku ndlhula wun'wana, a nga kona la nga ncwembu ku tlula wun'wana. That's why ne loko track ya wena yo va hit namuntlha, next day ya wun'wana yi va hit. I nge tshami i ri on top of the game 10 years hinkwayo. Ku na lava nga ta va khipha game for 2 years, for 1 year, ivi na we i vuya. Hi leswi music wu nga xiswona. Hi lembe ra 1980 LL Cool J u bifane na Kool Moe Dee, na vona a va bifelana ku un'wana a fila ku wena Kool Moe i nge ni tluli, na lwa ka LL Cool J u ndla katsongo ti-lyrics ta wena ta vevuka, i sweka beef hi voko ra ximatsi. Sweswiya mi swi twaku tinqambi ta Xitsonga ti ga ti vula ku mani i sweke beef hi ximatsi like that ne. Okay fine, mara beef leyi lavaka ku vulavula ngopfu hi yona yi kandza ku mi yi twisisa, i beef ya lembe ra 1994 loko The Notorious B.I.G a bifana na Tupac Amaru Shakur. So beef yaleyo ne hinkwenu ni xo ma yi tiva, a ni nge tlhokovetseli ngopfu hi yona. Tupac na Notorious a va ri vanghana lavakulu. Notorious a ku ri munhu loyi a nghena studio xa Tupac hi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu a wu lava, kambe problem ku ve kona loko The Notorious B.I.G a attempteka ku yiva ti-demo files ta Tupac, a ya humesa risimu ra Take Money. Ivi Tupac na yena a nghena studio a ya release risimu leri ri nga thyiwa Hit Him Up. Hit Him Up ne ka tinsimu leti ti nga tshama ti biwa ta beef misava hinkwayo, i risimu leri ra ha khomaka number 1 hi beef, leswaku Tupac i love a ri na xidlodlo xa mubeef wo antswa wa lembe kumbe wa all time rounder misava hinkwayo, leswaku currently a ku se va na mubeef loyi a nga tshama a humesa track yo beef-a ku tlula Tupac. Maybe ka Xitsonga u ta va kona hi ku na swi vona ka music wa Xitsonga beef yi ti nyika matimba. Ni ta hela kwala namuntlha hi ku xiphemu lexi xa beef ni ta xi yisa mahlweni hi nkarhi lowu taka loko ni mi hlamusela ti-benefit ta beef, ti-benefit na ti-disadvantage ta beef. Mina a ni ri Ngomane
wa madlayisani aka Mr Little Bit Taller, inkomu.